Di ste ljudi? Ne znam da li ste čuli priče da će doći do zabrane punjenja električnih automobila u Njemačkoj. Znači, ova priča je potpuna besmislica i nije istinita. Zabranu je uvela Švicarska, koja je inače jako mala zemlja, to svi znamo. Oni svoju električnu energiju većinom dobivaju iz prirodnih izvora energije, znači preko vjetra i vode. Znači, oni žele tu ostati clean i oni svoju električnu energiju zimi većinom uvoze i to od Njemačke. I iz ove priče u Švicarskoj tabloidi su počeli pisati da će doći do restrikcija u Njemačkoj, međutim toga neće biti, blackouta u Njemačkoj neće biti, bilo kakav plan da se zabrani punjenje električnih automobila u Njemačkoj ne postoji od vlade i znači apsolutno nije nikada potvrđen od Bundestaga. Broj električnih automobila u Njemačkoj je odavno premašio brojku od 1 milijun i koliko god neki pljuvali po tome, od toga ne možemo pobjeći niti nećemo pobjeći. Tehnologija ide unaprijed, u budućnosti će se sve više koristiti električni automobili i ne znam zapravo zašto se neki toliko pale na ove priče. Mislim da su to većinom ljudi koji zapravo nisu nikad ni imali električni automobil. Jedini krizni plan što se tiče punjenja električnih automobila u Njemačkoj koji postoji i koji je, ajde recimo, javan, je da ukoliko dođe do restrikcija u Njemačkoj, postoji plan da više nećete moći koristiti brze punionice. Znači, svi vi koji punite aute kod kuće i dalje ćete to moći činiti sasvim normalno. Jedino nećete moći koristiti ove punionice od 20 kW i nadalje, a kod kuće i dalje možete preko vaših wallboxova puniti vaše automobile bez ikakvog problema. Ne znam zašto ljudi prave priče iz ničega i zašto ljudi prave priče, a da nisu prije toga provjerili koja je pozadina ovoga. Vidimo se.